بینرن هجا جستدوین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو و ریزن ستاف برنامه کرویزیون. امی برنامه افرو به گوتارا سروک امریکا دونالد ترامپ و ناکوکین امریکا و ایران دست پی بکن. تماشارن هجا دن باش. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرو چهارشنبه گوتاره کی سر قریزا به ایران پیشکش کرد پشتی کو تهران دو شب ایریش بربو سر بنگهین امریکی ین العراق. سروک ترامپ گفت که حتی کو او وک سروک امریکا بمینه دستور جی ایران را نای داین کو ببه خودی چکن ناوکی. ترامپ بردوامی گفت رببریا وک برسفدان ایریش ایران توله نوین دژی ایران راگهینه لویزلام نکر کو اف جزا و چوابن اف توله مین تند و بدومن حتی کو ایران هلوستن خو بگوهرینه ایران دابو زانن کو ایریش وک توهلدانا کشتنا جنرال قاسم سلیمانی و هاتنه کرن جبو کو مافی ویا خو پاراستنه هیه پنتاگون جی راگهاند بو دی ایریشان ده کشتن برندار کرن چینه بویه پشتی ایریشن موشکیین ایران لسر بارگهین لشکری امریکا دولتن جهانی هانددن بو ایران و امریکا کو قریزا هی بداوی بکن هفکار ما داخل شمول لسر و قریزه لگل اندام پارلمان عراق محسن عثمان آخفی کاک مرسن بری هر تشتی من دخواستم مشتبه پرسین کانی برسوا ایرانیان جبو کشتنا سلیمانی به وان ایریشن موشکان تچاوا دید چاوا بو بله یعنی سپاس بها وکی ام زانین هفسنگیا هزه و تکنولوژیا و مروفا و پیشکتنی چه برحبر کند برای ایران و حزت امریکا دا براسینینه پشتی کشتنا قاسم سلیمانی اینی بوری ایران کتا دلیبکا تانک یا کتا موقفه که احراج برانبری خلق خوب برانبری باوری خوب و ایدئولوژی شیعی تبیا کو برسبه که بدد و برسبه دا آوا روید خوب پاریزید بر هنده کو او تشتی کو ایران کری پراستی مروف بینیتن اول دست پیکه که بو دیالوگی چونکه اوا ایران کری یعنی ضرره که گیانی نگهشته امریکا تنه صرف کرنا کینه بود ناب خلق خدا و او بو کو آوا روید خوب پاریزید برانبری مذهب شیعی و ایدئولوژی شیعی و خلق خو برنده از بارد کم یعنی گوترا ایرانی خوشی دا گوتی امنت هندینه کو ام شری هلیخین یا شری کردن که امریکا بوجی دا یعنی هر دولا وسط دیاره کت آمادن دیالوگی که شنا شری و اوت تشتوكري جي دست بك ديالوجي ديارة هر همان قوتني عن همان ما بس دكتور سلوكي أمريكي دونالد ترامب ده هاد بري چند كي بري دمكي كرد كو آماده بوي كو دانوستاندرين آشتيه بك دانوستاندرين بإيران بك يعني تلفزيون دمي دبيني دانوستاندن ممكن بندني برا أمريكا وإيران ده وكي كاز دكارة دني برا وان ده كاري بك يعني أموكي زانين دست پیک دا او چونا وزیر درب قطر بو امریکا بو ایرانی و گهاندنا مساجه کی بو ایرانی کو آن دست پیک دیالوگی کی بو ما بین ایران و امریکا دا هر وسا یو این و بریتانیا و فرانسه و آلمانیا و ولات دیجی همی و هر وسا ولات دوری بخوشی یعنی ولات دوری بخوشی حل کردن آگیرنت خدمتا کسی دا دوری دا بر هند گلک دستگاه گلک واسطه تاین و اویدیا هایی که ما بینوا دا نزیک بونه که بیتون و از بارد کم در روزک هر ایتنجی که امریکا و ایران دیالوگ بکن بجانو که دروازه یک درگه که چی ما بین هر دو کدا که دیالوگ بتکرن و هر دولاجی بتر بیابه بدن عقلی شرشتنا کینه بله محسن قالك اس الفيديو واشنطن وصل هذا ديكن كو ارمانج كرنا وان دو بنجاهن كو امريكي جي لنا وعراقي جي لنا لشكري هردو ولاتان ده بما بس بوكو جهه خو نگرن ارمانجا نگرن كو امريكي تدابن وكا چاوا پیامکی ایرانی بو کو بشتا ایرانی بو بشتا امریکیان کو ام ناخوازن وان گرجیان زیده بکن و گرم بکن حتی چنه تو ویچتی باور دیکی یعنی الگور زانیاریت مدیایی دا ابد که هاتی نبالاف کرن دو تویتر و فیسبوک و رکادا گلک سرهندی بگینه که برا هنگی امریکا هاتی آگهدار کرن که خلکی خوش واجه سربازی شویری نهلیتن دی ایران و ایرانی بخو او مساجا دایوان یعنی پشت پرده را دیالوگ که هایان سیناریو که های تنی بو دوباره کم آفریا ایران آفریا خوب پاریزیش بر هندی جی
اما ایران کی دوباره کم دست بگه که با دیالوگ و از باور کم ایران و امریکا هر دو گلوی باوریه نکو دیالوگ چه بیتن و راسته که تو آخر ده هیا چونکی او بما بارانکنه هات که سرباگت امریکی یعنی ضرر گیانی ندوی آلی ده نبو بر هندجی امی بدارین هر دولا بیاری دانه عقلی کو بچ دیالوگی چاره سر کن باش عم ببینین ابو نمونه سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو او قفا عندك ایرو برای چند کی ویجی هر کارک دجیوه بتکرین و برسفاوان قالك تنبا و هر کسی که ایریشی بکل سروانجی ما بستاوی البته ایرانه و وانا ویران بکن چما اف قفا انشاف سوريا تندا اسرائیلی یعنی هم زانین شر دوی و شر یه پراکتیکی گلک جک جدا نه او مثلا پروپاگاندا کودم هو که این ایران جی گوتی ما 100 و چند جهدی 4 جهدی تاین اگر امریکا هات بس فهمد ما 104 جهدی تاین امشین او جهاش ناب ببنج برند از باورد کم ایران بخوجی گپ کردن هل اسرائیل جی کردن امریکا و ولاتت کوهاری کوهرا امریکا جتن برند از باورد کم تنی ابد بو صرف کردنا یعنی بو صرف کردنا هیز اپوزیسیون هم اسرائیل ناب خدا و هم امریکا ناب خدا و هم جی ایران ناب خدا برز محسن عثمان اندامی بری پارلمان عراقی مگلک سپاسیت کن سپاس بها سپیده چهارشنبه ایران چندین موشک آویتن بنگهن لشکریین امریکی لعراقی او یکت پشتی ایران سوزده کو تولا کشتنا قاسم سلیمانی هلدن زانیارین زیدتر دوی راپورت دا تلفزیونا فرمیا ایران هرشن موشک بالستیک دجی دو بنگهن لشکریین امریکا لعراق رادگهینه. تهران چندین موشک آراسته بنگه لشکری عین الاسد لپارزگاه انبار و بنگه لشکری حولیر کرنکو هیزن امریکا و هفپیمانی نفنتوی جهل دگرن. هیزن پازدارن ایران دبیجن اف هرشه طول هلدانه لسرکشتنا ریبر هیزا قدس قاسم سلیمانی او دهیرشکا امریکا لنزیک فروکخانه بغدا لحفتیا بوری هاتی کشتن. سروک امریکا دونالد ترامپ بنزیکی و چاو لروشه دگل شیردوانن اولهی امریکا دکر. ده تویتر که دانویسی هر تشتکی باشه موشک دو بنگهن لشکری لعراقی کرنا آرماج اونها پیدا چون لسر زیانت تکرن جبری دو دمجمیران جهرشا ایران دونالد ترامپی براوانی جبریارا خویا کشتنا قاسم سلیمانی دکر. وی نخشن ایریشن مزن لدجیمه و خلکین دین دادرشتن و مجی اوراگرد. وزارت براوانی امریکا پنتاگون راگهان پتر جدوزده موشکان بنگهن لشکریین امریکا کرن آرماج و زیان به عراقیان کفت. دگو تارک دال سر تلویزیون فرمیا ایران ریبری اولی ایران علی خامنه ای گوت دربک دنافچاوین امریکا هاتدان. یا گرنگ برسین گرتنا کردارن لشکریین وها نه لعاستی کشتنا سلیمانی نه لیا گرنگ اوه هبون امریکا لدوری بدماهی بیتن. هرج هفتیا بوری آست گرجان دنابرا امریکا و ایران گهشت بلندترین آست و کارودان لسر آست جهانی هبو. کمیسیون اوروپی داخواز ایران و امریکا کر تخیبه که بو بکار اینانا هیزه دانن و وگرنه و بو میزا دانستاندنان. نو نرا سیاستا در و یا یکتیا اوروپا دبیجتن اوروپا گلکشیان هنه روش آرام بکن. غیران نها باندوره کامازن نبتنل سر دوره بلکل سر همویان دکرد. دوید بکار اینا ناچکی بیتا را گرتن و درفت بو دانستاندنان هبید. دوید ام هر کارکی بکن بو دست بکرنا دانستاندنان و یکیتی اوروپا دکارید گلک آلی کاریان پیشکش بکرد. بریتانیا لآلی خو کردار ایران شرمزار کرد به تایبت هزم بریتانی دیگل امریکیان لعراق دمینن به همان زارا و فرانسه و آلمانیا کردار لشکری ایران رد کرن لدما چین داخواز خوراگری جتوای آلیان کرد. لهزم پازدارن ایران انها گفان دجی اسرائیل و حکومت دوستن امریکا لروشالات ناوین دکن بیان نما پازداران دبیجتن امشیرت آل خلک امریکا دکین هزن خو وکشن دا جانوان نکفتت مترسیان دا لبر سوا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو آماده بو گود هر هرشک دجی اسرائیل و بر سوکا خورد هبد. ام بجیری و تندی هم بر هر آلیه که هرشا ما بکد هم ده دربکی قاهیم ده برسوه بدهیم. دو کار بدستن بلندن برین امریکا هوشداری دان لسر پیدابونا هر شرک دنابر امریکا و ایران دا لدما گرجی برو زدبونه و دچن. وزیر براوانیا امریکای بره گل دمکی ریوبر CIA بو لیون پانیتا دبیجت از باور دکم ام نزیکی شرکی لروشلاتا ناوین دبن
یا ئەم دەزانن دەستپێکردنا شەڕی ساناهیە لێ بداوی هاتناوی بزەحمەتە لێ ئەگەر شەڕ دەربەکە موشەکە بیەکە دی بەرسەف هەبتن هەلبەت ئەڤە شێوازەکە نویا شەڕیە. به همان آوای بالیوزه بری امریکا کریستوفر هیر بسیار دکت اری پشتی کشتنا قاسم سلیمانی پنگاوین امریکایین دی وی چه بن؟ اری پێنگاوە پشتەوەی چ بە؟ ئەز هێوی دکم ئەف پرسیار هاتە بەکردن بەری کوشتنا قاسم سلێمانی. ئەرێ ئەمێ ئێریشا سەربنگەهێن لەشکەری بکن یان ئارمانجێن ئابووری یان کەرتێ بترۆلێ divê danûstandin li ser pêngava piştre hebe. Tirsa belavbûna şerekê li Rojhilatê Navîn cihê nerehetiya bazarên cîhanê bû. Bazarê sehm û senedên welatên Asya dakeftin bi xwe vebînî ku bihayê diravê Japonê û Kurya Başûr û Astralya bi rêja 1 heta 2 sedê dakeft û bihayê zêrî li tevaya bazarên cîhanê bi rêja 1.8 sedê dakeft. Rêveberiya Firîna Federala Amerîka geştên asmanî bi ser Iraqê û Îranê û çendîn welatên dî ragirt ku di bandorê li ser abûriya kompaniyên mezinên cîhanê biketin. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. Li ser êrişên mûşekan ya Îranê li ser bargehên Amerîkî li Iraqê de Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser krîza heyê di navbera Îran û Amerîkayê de daxuyanî da. Di daxuyanî de Serok Wezîr Barzanî got wan Herêma Kurdistanê ji vê krîza heyê dûr bixin û ev ê parastina Herêma Kurdistanê bikin. Her wiha Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê dibêje ev alozî û tundutijiya li herêmê de hewayekî ne aram û ne evle derxistiye holê. Wî di berdewamî de got ku hevildanên wan ji bo vegerandina herêmê bo asakî normal didome. Axaftina Serok Wezîrê Mesrûr Barzanî roja çarşemê piştî êrişên mûşekê yên Îranê de pêk hat, hikûmeta Herêma Kurdistanê hevalbendê Amerîkayê û di danistandinên bi Îran û Iraqê de dixwazin hevsengî bikarbînin. û spêda çarşemê bi kêmî yek ji mûşekên êrişên Îranê bi ser bingehên leşkeriyên Amerîka li Iraqê li nêzik berdereş ket ku 5 kilometran nêzîkî Hewlêrê ye. Peyamnêrê Dengê Amerîka Ehmed Zêbarî ji Hewlêrê bi rêya Skype agahiyên dawî dan me derbarê helwêsta hikûmeta Herêma Kurdistanê û gelo ew çi dibêjin li ser vê yekê. Revîn na ez li nêzîkim li berderê dergehê Serokatiya Herêma Kurdistanê îro civîneke dirêj di navbera Serokatiya Herêma Kurdistanê û Serokatiya Parlamenta Herêma Kurdistanê û her wiha Serokatiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û piraniya karbidestên bilind piraniya serkirde piraniyan serokên partiyan û nûnerên partiyan yên ku li Herêma Kurdistanê hep bilez geşne Serokatiya Herêma Kurdistanê civînek pêkaniye. Ew civîn li durveyekê bû revîn yani behsa pêşilkirina serweriya Axa Kurdistanê hate kirin di nava civîna wan da li dawiya civînê ku bi amadebûna wan hemû karbidestên bilind yên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye daxwaniyekê da ku bi amadebûna dengê Amerîkayê Mesrûr Barzanî wiha got ku ew ê hemû hewlekê bidin dawiyê bi van girjî û milmilanêya bînin ku ber bê deverê vehatîn bi taybetî merema wî Herêma Kurdistanê bû û got em piştrasî didin welatiyên Herêma Kurdistanê ku wê van girjî û aloziyan paş bixin û Herêma Kurdistanê ber bi tenahî û seqamgiriyê û aramiyê ve here ji ber ku niha Herêma Kurdistanê piçkê rewşevê aloz e yani piçkê xelek ditirse tirseke mezin ji balo çêbiye lewra Mesrûr Barzanî piştrasî dide xelkê Herêma Kurdistanê û dixwaze weke ew dibêje ew ê van pirizgirîkan van kêşevan aloziyên ku ber bi deverê vehatî ew ê piçkê li deverê paş bixin. Piştî wê revîn piştî Mesrûr Barzanî Nêçîrvan Barzanî ku Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye di pres konferansekê de wiha got ew naxwazin ew ê hewl bidin ku gorapan qada Iraqê ji hevrikiyên niha ku hey paş bixin qada Iraqê û qada Herêma Kurdistanê ji van hevrikiyên ku niha çêbûne piçkî paş bixin li deverê û bandora wê û karîgeriya wê piçkî nehêlin li deverê. Her wiha Nêçîrvan Barzanî behseweyekî kir gelkî bi cidî servêyekî rasta got em hemû bi hev re gelkî nîgeran bûne nîgeranên cidî me hene li ser biryara Parlamenta Iraqê ku bi piraniya dengan yani Parlamenta Iraqê biryara wê yekî dabû ku hêzên biyanî û bi taybetî merema wan jî hêzên Amerîka bûn piştî wê êrişa Amerîkayê helbet ku ji bo ser fermandeyekê spayên pazdarên Iraqê fermandeyê Feyleqa Quds spayên pazdarên Iraqê Qasîm Suleymanî hatî kirin Parlamenta Iraqê bi les kombo Nêçîrvan Barzanî merem ji vê yekî bû ku ev biryara Parlamenta Iraqê biryareke yek alî bû û niha Iraqê bi taybetî revî niha Iraqê û Herêma Kurdistanê weke Nêçîrvan Barzanî dibêje gelkî pêwîstiya wan bi hêzên hevpeymanan heye bi taybetî jî ku hêzên hevpeyman rolekê mezin hebû ji bo berbirovbûna şerê terorê belê.
بله احمد ضرر و زیان و موشکات چه بو؟ بله پشتی کو ایرو دو موشک ین بالستی جبال سپای پاسدار ایرانی و هاتین آراستکردن جبو سر هریما کردستان هلبت گلک موشک بون بس دو جوان بر به دورن هریما کردستان و کاتن اک به نیزی بالا فرخانه هاولری اروها دیجی لسنور پارزگاه دو که بول قضا بردارشه ضررن جانی نبون روین تن ضررن گیانی هبون ضررن عفوا ضررن گیانی نبون تن ضررن مادی هبون او ضررن مادی چه بون روین ضررن مادی هن اوتومبیل هن جامن مالان شکستن خلق هات داری هن کهربایی و هن الکتریک وان هات قطبون ضررن مادی هبون ضررن جانی نبون باله احمد خلکی ویرد شد بیجن لسر ویکی نرینا وان چیه لسر تشتکو چید بنها رافینا فرسیارا که گلکی گرنگش برکو ام درجایی ایرو دا سری صبح حیان ها کو هندی بینن برف شوید چل هریما کردستانه یعنی بردام دناف خلکی دا بون سرباره که کما رومالا وان کنفرانسات دکر يعني د پیوندی دا بون دګل خلک د شنو ناف خلک حیوان هاجي بری از داخلي برنامج خلک پرني ګرانه خلک پر د ترسه د لراوکی او ترسه ګل کی مازن جمال خلک چی بویا خلک د خوازه بتایبتی نه خلک هریما کردستان چاودین سیاسی رخنين تون لبرلمان عراق الكار بدست بلندن عراق دغه بتایبتی برلمان عراق دی بجن برلمان عراق بلاس جبو سر ويرش ياكو جبو سر قاسمي سليماني هاتي كن هات دنگو بپرانيا دنگان بريار خدا چما جبو ويرشا سپای پاسدارن یا کوجبو سر هریما کردستان هاتی کرن دنگ گنینا ناخواز دنگ خواب داخواز هلوست جدی جواند کن هر و هر روین یعنی ولاتین هریما کردستان تنوی که ناخواز کو سرکات هریما کردستان سرکات حکومت ورن دنگ به هن گوتارن هلبته او گوتارن جبال بشکا ولاتین هریما کردستان جه گنگی بون ل پرانیا ولاتین هریما کردستان کو مدیتین هلبت داخواز کن هلوست جدی هبا داخواز جبرگو اف پیشل کرنا بن پیکرنا سروریا آخا هریما کردستانه بله پیامنیر دنگ امریکا احمد زیباری تو به مرا بوجه هولیر گلکس پاس دی ایریشین موشکی ین ایران روژا سیشمی کتبو نافچه بردراش یا پرزگاه دهو که لهرما کردستانی ده پیامنیر دنگ امریکا سالان بالای جهی بویر راپورت آمده کریه پشتی چند موشکین ایران و دور بردراش و دیسان نزدیک هولیر کفتین مترسی لدف حوالاتیان پیدا بوده اف دربت هنه يتلشكري كارتكنيل هريما كردستان جيت كان يعني بو نمونه ابيت شفدي برضو مانا سر دورا بردرش هات يكرن بردرش جلك نزيكي بارزگي هادو كي براسيجي خلكه كي حتى نكاجي حتى بشتي سوشيال و كانال راگهاندنه يعني هات يزانين كو فعلا يعني صاروخت يت ايران گرجين چند گرجي تربن ناوبرا امریکا و ایران و طایبتن کو صحه و گورپانا و عراق بگم هریما کردستان مترسیل سرها و گرویش و بیتاف گرجی بردامن مترسید مازنتر بن چند بو عراقی نخوش بو ماجی نخوشه و همت بی حسین هند موشکت منطقه هریما کردستان کتین اف موشکه طبعا خطریات سرمه با هک شهر ماستر لبی شهری دست بینه که با هک ماستر لبی داتی مارد هریما کردستان پتر توشی وان نخوش او دابی او ریدانت کو یت کشتنا قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آلوزیا کامازن العراق پیدا کرد و گشت ویر را دی کو قنصلیات ولات بیانی قصد هریما کردستان بکن اگر ما تسکت ویر دابه اگر نجی اصلیه باوری نینه بس نه معنوی او کو ام بیجی جمع دست داهلون بیجی ما تسینه وید ام جی و کو هریما کردستان احتیاط خور بگیر بريطانيا إيريشن موشكي ين إيران بسر بنجهن لشكري ين أمريكا وهزندن ين بياني شرمزار دكا وهجدارية دا طهران كو فان كريارن مترسيدار دوباره نكن زانيارين زيدتر دوی راپورت دا چند مجمران پشتی ایریشن ایرانیین موشکان بریتانیا گوت و 400 کسایتین ارکاخوی العراق بجه کرن لشکرین وان جمار هلیکوپتر خستن آماده باشیه وزیر بروانی بریتانیا روجا سیشمه گوتبو که امریکا ماف هبو بروانی خو بکه
ایران چالاکیان خوین تکدانا اولهیا هرم زیده کربون چه جالی آرام نکرنا کسایتین اپوزیسیونی لأوروپا و چه جالی ریگرتنی لگمیان سویل افروشا دجمناهی دگویا بو بیتا روپرو کرن. به 100,000 کس شینا کشتنا سلیمانی ل ایران گراند. بریتانیا، فرانسا و آلمانیا ده داخویانی که هف بشتا بانگ لهمی آلیان کرد که ریل شر بگیرن. سروک وزیر بریتانیا بوریس جانسون راستی یکم تستا مزنا سیاست خویا دروته. ام هاول ددن هنکی ببن پرد دنیفبرا سیاستا روبروبونی یا امریکا و سیاستا تفلیبونا دا کو ام و فرانسا و آلمانیا بریبه دبن. اوروپا هیویدار ریکفتن ناوکیا سال 2015 به پاراستن هرچندی ایران راگهاند بو که اوی همی بندن لسر چالاکی ناوکی پاشگوه بخه. از باور ناکم ریکفتن بمره. بریکو گرجی بر بشر و بچن. ناتو ارکا خوی راهنان لعراق هلاویستیه که بشکه جه کوالیسیون روجاوایا تکبرنا داعشه. شرکی نو ندبر جوانده کسی دایه. روسیا و چینه هر دوانجی کشتنا سلیمانی شرمزار کرد. سروک روسیا ولادیمیر پوتین روجا سهشنبه لدیمشق به سروک سوریه را کومبو که هوالبند تهرانیه. لروجلات ناوین خو پیشاندان دجی امریکا لگلک ولاتان بون لإیران، عراق، ترکیه، فلسطین، لبنان، پاکستان و هندستان. ده همان دمیدا اسرائیل پس ناکریارا امریکا کشتنا سلیمانی دا. برانیا هوالبندین امریکا هیویدارن که برسوا ایرانه و هیلک به دناورا تهران واشنطن داو ری لشرکی نوی هرم بگرتن. برندامین پارتی دموکرات بری هلبجارترین کاندیدی یا پارتیین خواه که مها بیدت دی لدارخستن رخنه برن لسر ترامپ جبو کشتنا جنرال ایران قاسم سلیمانی و سیاست دربی امریکا. جو بایدن د جوینکی ل نیویورک ده سروک امریکایی رخنه کر لسر انجام کشتن قاسم سلیمانی ده. سروک ترامپ استراتیجی تنیا وسا جمر خویایا وی پلان جبو داوی اینانی تنیا و اف راستیا هری تحلا. بایدن د آخافتن خوده هلوستا ترامپ و دیپلماسی حکومت اوبامایی دا برهو و گود دوی که سروک داناسن سناتوی امریکی بکه بو پیکانینا ارکا خواه. دویتو به کنگرس راکاری بکی جناب سروکی. دویتو پیگیریه به بریارا دستحالات شری بکی و تو نکاری شری به ایران را بکی بی رضامندیا کنگرسی. هفرکن جو بایدن بو هلبجارتنا سرکاتی جی رخنه برن لسر ترامپ که یک جوان سناتور برنی سندرسه. دوی امریکا رو لکبت تبی آستنگان بکار کرنه دگل جواکا نفنتوی بو بداوی اینانا هفرکی و شران نبان کرنا شری وکو سروک ترامپی. کاندیدا که دن سناتور ایمی کلوبچر جی بترسین خواه آنی زمان. و از پر خمبارم که وی سروکی هزک نپیکاندی بکار آنیه و بریارک دایه که اوی ببه سدما آزراندن و زده بونا شر. کاندید دموکرات و شاردار بری پیت بورگیچ ایریشا کشتنا سلیمانی شروع کرد. تبرولا سروکاتی رابه نای واتیا گوته هزا لشکری در باسی هر کشه کی بکه واتیا وی گوته هر علاوه کی دسته بکار بینه به اوای کی باش ژ دیپلماسی آبوری جواکی زانیاری و دداوی ده اگر پیوست به لشکری روژا سیشمی لقصر سپید سروک ترامپ دیسا براوانی جبریا را خواه کرد. جی قاسم سلیمانی را دگوتن جانوار و ابرستی جی جانوار بو لعد او نمایه او حتی کشتن و مرناوی جبو گلک ولاتان تشتکی باشه. مسئله ایران ده هلبجارتنا سرکاتی امریکی ده جی حکیم مزن دگره به تایبتی بو پارتی دموکرات که مها به یکم هلبجارتنا کاندیدی دست پیدا که. لدیاربکر هدف چندین چالاکیان رگ دخل لسر تجرید اوجلان.
İmralı kapıları aralandı. Partiya Demokratik Agelan HDP li Amedê pres konferansek darxist û rojeva siyasetê di daxuyaniyê de hat şîrovekirin. Daxuyanî balê dide ser tecrid ser rêberî PKK Abdullah Öcalan. Son bulmayana kadar da aslında gündemimizde olmaya devam edecek olan tecrit ve tecrit politikalarıdır. Parlamentera HDP a Amedê Semra Güzel daxuyaniyê xwend û çalakiya Leyla Güven a Gupar 200 rojan dewam kiribû bi bîr xist. Piştî vê çalakiyê çend hefte avukat û malbatên rêberî PKK çûbûn serdana wî. Hat destnîşankirin ku pirsgirêka Tirkiyeyê a demokrasiyê heye û müfteya çareseriyê jî di destê Öcalan de ye. Parlamentera HDP a Amedê Semra Güzel daxuya kirin şer bi her kesî dide windakirin lê aştî ji bo خیره هر آلیانه و داخویا کرن کو تجرید ریا شرق پشتکه و پولیتیکای زورده سلسر همی گلان فرسکه و دوی کو در حال تجرید رابه. پارلمانتری HDP ای آمدی موسی فارسوغلو دست نشان کرد ده 2020 دا HDP چالاکی خواه جبو شکستنا تجرید ولدار بخه. کنفرانس همه جب پیش روزه دا امی دار بخینن در به کنگره گشتیجی ام دمشه. در وی قصه گلک نخواندن حتی نها تنکرین من نقشه ریکی آواکر سروی اساسی ناون دادی تکوشین همه تجید سر ربر گلک کرد برز اجالا و تجید حتی نیشکاندن او پولیتیقاین قرکرین دور پیش کرن سر گلمه سر دستکفتیمه سر همو سازیمه ای بردام بر. Terfseroki HDP Amedê Zeya Çeylan jî di derbarê daxuyaniyê de anîsman ku Türkiye bi hêza leşkerî dixwaze şer li hemî deverî geş bike. Bi giştî ji bo pêvajoya siyasî me daxuyaniyekî biraya giştî ra par vekir. Mijarê me sereke tecrida kir ser Rêz Abdullah Öcalan li İmraliyê tê ferz kirin. Heman wextê de em dibêjin tecrida li İmraliyê tê ferz kirin, tecrida li zindana tê ferz kirin, tecrida li ser civakê ye, tecrîsî tê wateya şer mijara me yekemîn ev. Heman wextê de گریداین تجریته شهر هات برند کردن شهر جی ایریش ال همبر کردا مزن کرد ایریش ال همبر HDP مزن کرد نها ایریش باکوری کردستان جی ترکیه درکتیه سرایت باشوری کردستان کریه سرایت روجاوای کردستان کریه لبان دراجی بسیار نمان ها ام دبینیم که دولت ترکیه هزافیا شهر هزافیا لشکری دبا لیبیا دبا کاتاری و لشهر خناوین بلاف که جبرویه که ام اصرار بیاد بیشن اگر ام به حفر تجرید لسر برز عبدالله öcalan کاربن بشکینن ام ریا دیالوگ وکن ریا پرسکریکن دموکراتیک بنیاد ترکیه و پرسکریکن چاره سرکرنا پرسکریکا کرد برای ربازی سیاسی ام بدن نقاش کردن برای ربازی آشتیانه ام بدن نقاش کردن اود بیشم کو گر تجرید سر öcalan بشکه ریا دیالوگ وده به خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد د دربارê penaberan û keşeyên wan de neteweyên yekbûyî dibêje ku rêja penaberiyê li cîhanî zêdetir bûye ji ber gurbûna şer li gelek welatên cîhanî de û divê ku hikûmetên cîhanê hişyar bin û alîkariyek ciddî bikin ji bo penaberan. شهر ازورداری د سال 2019 دا بردوام خلک نچار کرد کو باجر و ولاتین خوب جه بهیلن و اوه کاریگری پتر لقیران جیهانیین پنابران کرن. جمارا گشتی یا آوارهان بیتر جه 7 میلیونانه و 25 میلیون جوان پنابرن. هر وکی ام دبینن کو اف جمارا زیدتر دبال سوریه و هر وها لونزوئلا. بردفکا UNHCR دبیجید د سال 2019 دا جمارکا کیما پنابران و گریانه و ولاتن خو جبر او روشانه باشالویره. هر وساوکی سالم بره جمارا هری مزن یا پنابران سوری و افغانی، سودان باشور، روهینگا و سومالی بون. خلک ناچار دبن جهن خوب براون نه تنه جبر کو او نشین بجین یان جینی کارن زوین خوب بکن لی جبر وی که کو او لوان دورا دجین کو حشکن و کم آون آف دبا چکک کو گروپن لشکری بکارتینن و خلکی کنترول دکن. ده همان دم دا گروپین مافن مروان بحثا پرسگریکن دنافبرا پنابر و وان ولاتن پنابر ورگرتین کرن. و اورک خستن مافن مروان بالدتا سر زفراندنا پنابران جلای وان ولاتان و. اوه کمبونا پشگریا راستاخویا درابی و دوباره آکنجی کرنه و اوه جی نمونه که کو یکتیا اوروپا و امریکا و استرالیا و ولاتین دین دولمند ریگریه لپنابریه دکن. یکیتی اوروپی و چندین ولاتین پیشکفتی پیشنیازک دانا بناوه یاسایا پاراستنه دا که هجماروان پنابران و پنابرین سیاسی بزانن اوین دچناویره. فرلک دبیجید سیاستن به ویرنگی خالق زلال بوان ولاتن پیشی وکی ترکیه دا که سنورت خو وکن بوان پنابران اوین جهگید گرن.
Ez hezir dikim ku rewşa penaberan nûke gelek xirabe û bi şêweyekê nebaş pêşwazî lê tê kirin û gelek axiftinên nexweş li ser tê gotin. Demê ku hindek hikûmet giringiyê didene çavdêrîkirina welatiyên xweberî her tiştekî, çalakvanên wekî Bill Frelick dibêjin, siyasetmedar di serkeftînînin beramber nejatperistiyê û hejêkirina biyaniyan û musilmanan. û ew dibêjît ku harîkirina penaberan li seranser cîhanê geleka xirabe. Mafê revînê û mafê daxwazkirina penaberiyê mafê dawiyê yê mirovan ew divê hebe li dema her tişteka dî ser nekebetin li dema rêprêbûna komkujiyan dibin û li dema jiyan û mirna wana hemberî yek dibin. Di sala 2019 da bi nîşaneya hevgirtina di forma cîhaniya penaberan ya nafneteweyî bi dumahî hat. Li wêrê welatên cîhanê karsaz û rêkxistinên nafneteweyî 707 sûzên alîkariyan dan. Di gel hindê ku ew sûz nehat bûne nivêsîn, UN hîvî diket ku ew piştgiriya bû penaberan di salanî da geştir biket. Di sala 2019 da du bûyerên girîng li Efganistanê çêbûn. Yek, rêkeftina danûstandinên aştiyê di navbera Amerîka û Talîbanê û du, deng bilimbûna jinên Efganî zêdetir bû. Fermûn di gel vê raportê da ku em rewşa jinên Efganistanê bibînin. Rejîma Talîban pir tund bû li ser jinên Efganistanê. Di sala 2001 da piştî ketina Talîban ji desthilatê, jinên Efganî hezbê azadiya xwe kir. Lê ta sala 2019 jî Efganistan bi berdewamî şer li dijî Talîbanê dikir. û di heman salê da guftugûyên aştiyê di navbera Amerîka û Talîban dest pê kirin. Nûnerên Emerîkî Christy Houlihan û Adam Schiff bawerin ku giring e xemên jinên Efganî beşek bin ji danûstandinên aştiyê. Yek ji sedemên ku ez parêzvaniya tenduristî û perwerdeya jinên Afganî û her wiha pesendkirina giringiya rola jinên di şer de dikim ev e. Pêwîst e ku derfet hebe da ku jin beşdarî tevahiya beşên cîvakê bibin. Jinên Efganî divê li ser mêza danûstandinan bin û beşek bin ji şandên hikûmeta Efganî û her wiha xwedî biryar bin. Wî demî ez ê bawer bikim ku rêz li jin û keçan têgirtin. Li Kabûla paytext, siyasetmedar Fewziya Kûfî dibêje giring e li bîra xelkê be ka Talîban kîbû berî van danûstandinan. Ez bawerim hêşta ziyan bizanîn eger Talîban bi temamî hatiye guhartin yan ne. Em dibînin ku Talîban berdewam e bi êrişên xwe di nav Efganistanê. Medîd ew çawan astengiyan bû mafên jinan drûz dikin. Di sala 2019 da serokê Efganistanê Eşref Ganî kombûneka mezin bi endamtiya 3000 kesan rêvebir bi armanca wêyekê ku sinûran ji bo danûstandinên bi Talîban ra danin. 30 ji sedî ji endamên vê kombûnê jin bûn. Nazîfa Wekîlî yek ji endamên kombûnê got ku eger jin dengê xwe bilind nekin, kes nikare nûneratiya wan bike. Danûstandinên bi Talîbanê ra nîgeranî di nav çalakvanên mafin jinê diriz kiriye. My Red Line dengê Afganistanê ye bo hiştina aştiyê. Ev tevger di sala 2019 de dest pê kir. Dema danûstandinên aştiyê di navbera Amerîka û Talîbanê de dest pê kir. Armanca me ev e ku dengê her kesî di danûstandinan de hebe. Herçende sala 2019 wê bi danûstandinên aştiyê bi Talîbanê ra bê bi bîrxistin, ji bo Efganiyan sala 2019 sala dengberziya jinan bû. Nêzik 31 ji 100 ji 2 milyon dengderên Efganî di hilbijartinên dawî da jin bûn. Li gor rapirsînan 86.6 ji sedî ji Efganiyan piştgiriya perwerdê bû jinê dikin. Ev jimare ji sala 2018 da berstir bûye. Di heman rapirsînê da diyar dibe ku bucara yekê li Efganistanê 76 ji sedî ji Efganiyan handana jinê dikin ku li derveyê malê kar bikin. Bînerin hêja em gehiştin dawya bernama vê hefteyê ya Kurdvizyon. Ta hefteya bê her şad bin. Her şad bin.